खुलुम खुलुमका जतननो सानजरनि जतननो खा काहम याफारि तिनि तावैसा नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिवो आनि रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो बाइजालबारो काइसा कतरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इस्यु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनि तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लेग तयै जों आरो रेली खालायका आबोनि परेबो इएम सोहेल देबबर्मानि तैदुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मंत्री बिनि तैदुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाइपुगला मुंगिया कामी ताई रामचंद्रघाट नखबे गोबांमा जागानि बर' रंनो आरो कुथुमरिवै मिया काइसा रेली खालायनानि बसिकांबायरनो आबो साख्लायै खालायका अ रेलिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खायलायजाखा बुबागारानि फटो कतर कतर थेफाजाखा एवं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' आ उनखौबो थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो कोनो बकक सालायजाय गया कोनो बया तफना फटो ताङै बर' आर थेफाका अब तां साइमिया बुबागारा आ प्रोग्रामाव थानानै बर' अनेक प्रसारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा ताङै आ पान्डावा थांलिया अब आ मियानि जे प्रोग्रामाव तंनाय मंत्री तंनाय एमएलए तंनाय इएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मेनि जे प्रोग्रामाव रेली खाइमानि व स्लोगान निमानि उंथुन मंच कावै बासन निमानि उंथुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरो मिया बासन दिनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मंत्री बनो तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब इएम ब कक सानाय अबनो बरनो सासाखा खरकसा हाफ मंत्री कक साइतंफुर बिन गानाबो बसावै ब बनो ब साजाखा अकंनो सादिहनि आमतिबो मांक्लिओ फाइका अनेक बरंनो अनेक किसुनो बर साका अनेक आवाज कतर खालायका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुरनाय बा नायकल खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुरक टंलिया जखनते आरोनि लोकेल एमएलए रंजित देबबर्मानो हामिया खायै कक सित्रा सानान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा कुवागै थांमान हाय कुवागै थांखा मिनिस्टार साप्रो बसो बरक टंथ आबो तिनि मेनि भिडिअ चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे अ मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रघाट कुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बनो रिख्लायना नांगने बा फुनुंना नांगना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देबबर्मा बाय मत पाठ्यक तंग मत पाठ्यक का मुसुकनो जे रंजित देबबर्मा आ मिनिस्टार निकक बायसलिया बिनि आदि को फक्का डायलग बायसलिया एवं बिनि कक बाय सलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देबबर्मा ने लीडर्सया बिनि बॉसया रंजित देबबर्मा ने एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागारा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देबबर्मा गाय आबोनि बागैनो आं सानानै नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फाइका ताताल कक साइ तुबि फाइका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्तितारि मानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंनो आरो जे तिनि माथा तुबि फाइमानि म आरो एमएलए न कुल ने बागै दा जोंनो तुबि फाइ कुलुइ खानारिना बागै दा तुबि फाइ आरो मेन उद्देश्य तामो
illegal migrant se reklainani bagai singaro gathering ung hingkai rally khainani hingkai tangai MLA Ranjit Deborma no kuljaka among kongka mia salai jaka kendoro buji khana mia aro ja rally khlainai aro ja mass gathering khlainai borni লক্ষ্য উদ্দেশ্য tamo boni লক্ষ্য উদ্দেশ্য hingkai omoya je illegal migrant no reklainai ya boni লক্ষ্য উদ্দেশ্য hingkai Ranjit Deborma no botei khaiye kulnani Ranjit Deborma no mungbotike hamya khlainani obose hasteni no khoboi ani Ramchandra Ghat ni lukurok sao ang MLA ungmani porewo aro tamong khlaijaka development tam samung tangjaka chongmari jorawo Ramchandra Ghat ni borok ni thane ang jokhonta nogo nogo thango jokhonte ang lukurok no pogro ano 2 bochorni jorari di ang nongni Ramchandra Ghat samung tangnai ana sebri kangkakai tini 2 bochoro Ramchandra Ghat ni gobangma samung tangjaka gobangma lama no state highway khlaijaka gobangma lama pis khairi jaka tabo gobangma lama khlaijangni thangai tongo Ramchandra Ghat ni dirgo dinni je jingjalo tongbai mani tabo bororok lama kahamti himui tongo agami dino tebo himnai omo simia chini Ramchandra Ghat Bidhan Sabha Kendro sal kolok mangkha bisi kolok mangkha Dosrot Babu aro Mukhyamantri chai thangka tinaro ungko thana kri khoi district jotto Bidhan Sabha Kendro no thanangkha kintu Ramchandra Ghat thana tabu basuk jayako ang phaimani porewo onek saitokha saitokmani porewo onek Bidhan Sabha question dikha aboni porewo जों saitokmani bagai जों thana maka thanai 12 tarik June adino जों udbodon ungkha te kaisa 50 asuk thai tongthai khu voice suster ba adino udbodon ungkha adino a montri no aro invitation khaijaka montri adino phairagliya tangai phairagliya tamne hinga kai abo to sarkari program bo saimano je Ramchandra Ghat development ni samung tangjaka chief minister nije no adino bolailangkha je Ramchandra Ghat tamo tamo samung mani jokhon bono saikhana rijaka ab somoyo bo saka je oro onek samung ungkha onek khlaijagoi tongkha bwskangni salabo tebo khlaijagana oro bo ko khaika mo blaikano kok mane tamni hinani Ramchandra Ghat ni lukurongni kopal kaham miata kaisa chief minister ni office hoitang koknuma mangkha ani MLA hostelo phaika aro batai 13 ta kam tabo katal khai tangjanan bagai chief minister office hoite tabo onumodon manani bagai thangi tongo abo bai tai je lama baki tongmani chipa sapa je beser basarok je lama tongmani tabo go black top ngyako oborobo hoito tini 2025-26 bisiono ungthotog haima tongo ungane hene ang khaklai kokungkha tini development issue no tui gobangma borok kok saka khoraksa EM saka development laki ungyako bini mokolo nugyako ang sana nayo simna elaka no EM nang sana ni musungo ani para lama bo simna constituency elaka ono klayo ani para ni lama ni no repairing khaina ni bagai ang nije na chiti suyo executive engineer Nihar Deborma saimano potabo bo executive engineer nori rohjaka kintu ani che chithi potro rok chief engineer limani je Mohanpur to Chachu Bazar jora abo lamano fornani torinani obobo ang nije na chiti suyo Nihar babu sao sir oboni o je proposal rimhor mani abo rohjaka taklai bisyo 25-26 jaka ni na onumodon manahne oboni sikang je lama repairing khaimani oboni chithi bo agnoriwo tai u sikango Jogotpur alamati phaipro Mohanpur lamati phaipro Jogotpur school ganawo aroni school building tangi tongmani teijomo goi thugui thangka arobo ikhiklaina bagai taboni katal executive engineer Sukanto Deborma no ang nijeno phone khayo ang phone khaimani 2 din bisingono baro I thamero bodon korika sutrang bo nugla bini elakawo tamo khaimaka bo EM mani pore tamo khlaika abo simnani borok kaham kana saimano tai kaisa kokungkha mia kebangma borok kebangma kok saka ang teri kai sawana सबसे आने बखा बिसी दुख नांगमाने हिंकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मेनेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एबं तिप्रा सारनो बुबागरा फाइनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फाइनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरंनो तलांगै Ranjit Deborma जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगो बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कग्न साका आनि बोसानि कग्न साका
ani babu ni kongno saka ani takok bukung ni kongno boti saka ano bujoknani ano tui thanda kamga khalni woi bono ko khaidi gobang ma saka ang sanani musungya ahaipano binomti ব্যক্তিগত attack khaimani bagai ang tini Facebook ang bo mas hasenai saya tongmaya tini bubagara bayang kok salaika bubagara sawo omoto blaikeno saya binomo personal attack mani bano sawo ahaipano nangbo kisa wanso gui sasidi omoto blaike kasatori thanani ungtongka ne ang aboni bagai na sanani musungo ang bini family tini je minister mia rosik kota khai moja sajagai bengo bidrup khai saka ang bono sananayo nang tanggei nin bihik bai bisi kolok ma tonglaya tanggei nin bihik no nang alka jaga sakagai toni nang bai baksa tongya tanggei ang no singnani musung nang abon bo uttori di nang onek bengo bidrup khaika ha nang nije ani nogo phaibra ani bihik ni yang ni mamui songjak nang sai thangka orthos tini nang moja nangai rosik kota khaye nang ani bihik ni kongno tinti saka ha nang wan sugui nai di nang hai khoroksa minister nang nijeno onek इंग्रजी mano hindi mano bangla ono mano nang hai sai mane kre gyan ganang nang hai kre nai nang niji wan sugui nai di tangmongoi dai kai sanan musungo nin bahana je khoroksa sikala tongko ta boro tong nin bahana je khoroksa no buni do hobai kai kha abor tang salia kintu nini nang edisini titi edisini deputy CM mungkha leader of opposition mungkha ba minister ka nin bahana je kaje sikala boro tong tabo nangabo sabi ang omti sana kya kai sana musungya kabang mo sana tebo saimano kintu omorong na sana ni musungya tebo kabang mo sana tong ang ka omti sana thangka kai kaisa ni judi sung kalai salai ka kai mo thagai mangla sutrang wan sungnani jora phaikya wan sugui nadi nang tabu boys komlia onek ungkha onek kisungko ang omobo saimano je nang ano je boibe burina ni himani bono boi suja khaina nangani himani okokban thani phaisok paikya obobo tongwan thani ano sapaikya borok phai je sar non target khai tongo bono buna nangane aborok aonai kisu tong tai obo simia mia বাইজালবাড়িনি যে অঙ্কব আরো অনেক সাকাব যে সালাম থাকা আঙ্কাকাই ব নিজে তিনি টিপ্রা মথা ফাইমানি অনেক লাই বুমা দङ বা পাটি কয়টা সবাইকা পাটি কয়টা খালাयै ব তিনি টিপ্রা মথা সবাইকা অবনি যদি সালান থাকাকাই কগে এখানে সালান থাকাকাই গোबां मा दङ কিন্তু आं सालानि मुसुंगिया 16 বছর তাঙ্গে খইন্দরই তংনা নাংখা আবো আং সাইমান রামচন্দ্র গাতো 14 তারিখ রেলি খাইনেন সিকাং আগি ও এনসিটি খাইপ্রো যে বড় রংন নং তুই দুলমানি ও বড় রংন নং আসুক বছর কিন্তু নং খবর নাইয়া কিন্তু রঞ্জিত দেব বর্মনের বিরুদ্ধে যখন তে রেলি খাইনা প্রো প্রত্যেকটা বড়নে নং ফোন খাইকা হর খাইকা অনেক বড় বাই নং মালাইকা সালাইকা অনেক কিছু খাইকা বসকাঙ্গ ক কাহাম কাহাম সামাবাই ওকলগ তাওয়াইসা ক খামিয়া সামানি আবং কঙ্গো नों वान सुगैनायदि नों बाय अनेक गोबांमा बरक खोथाका किन्तु नन याकारि थांगो तांगे याकारि थां नों वान सुगैनायदि बसकां सालो तेबो याकारनाय आर आंगमबो साननानै मुसुंगो गोबांमा राजनैतिक दलनि जारा नेता रंनो एमडीसी एमएलए बरंना आं साननानै मुसुंगो वान सुगैनायदि ब जखनते बिनि स्वार्थ उंनाफ्रुकाय बताम खायनाय ब ननतलां थानाय फायदि जोंमति खायना नांनाय আর যখন তে বিনি সার্থক পূরণ থাঙানে বনন ইয়াকারি নাই বনন খিতারি নাই অবরং খালাই বুমা নরং নাই নাই দি সুতরাং जों आं যতনন সানান নাইও বিনি উদ্দেশ্যতাম মিয়া আর গ্যাদারিং খাইমানি আর বুবাগেরা অনেক কিছু সাকা কক অবজেতা লাইব ফায়াং সালিয়া তিনি বুবাগেরা ন সাকা আঙাবো সালিয়া কিন্তু কক উদ্দেশ্য কাকে বিনি অম যে আনি লগি মুসিক এমএলএ তঙ্গ মুসিক এমডিসি তঙ্গ नों बुबागरा आनि कक बाय मा सलिनाय नों जुदि आनि कक बाय सलिया हिंकाकाय आंना बाय कागै थांनाय अ पलिसि तयै बहारो मिया आ ग्यादारिं खालायमानि किन्तु 2021 नि राजनीति 2023 नि राजनीति 2025 अनेक परिवर्तन का नों वान सुगैनायदि आ गिनि नि अ जे थिउरि नि न पलिसि 2026 2028 सलिगला এবং
अमबो चाइतखा जे एडिसि तिति एडिसिनो सोबायनानि बागै अनेक चाइतक जाखा किन्तु सोबाय मैया बुबागारानो लासि मंग्रिनानि बागै अनेक किसु चाइतखा साइमानो आं गोबांमा किन्तु सागलाक अब सालसा जुदि साना नांगाखाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाखाय तेबो आं थानि तंगो तथ्य दं आं रिमानो आमति तथ्यबो दंगो जेता नों कुनु दिनो संसार मोखां मांगला आमति तथ्य बान थानि दं आं अमनो सानानै तबे आं सागलाक ताई कैसा कखनखा जे आनी जेखाने बक्तितारे बय लाइभ दिगमाने अब नाकि आं रिसार्च खाइरिफो आं रांरिवै टीम खावै नाकि अब खाइरिफो अब विश्वास योग्य चिनी हास्तेनि लोकरकनर आबनो पुइदो जासा आर जखन त बनो लाइक रिखा बनो हामजाका बिन पखे कमेन्ट काहाम फाइका अब खाइ जतन काहाम अब ठीक दं अब आसल बरक रिखा ने बसावो कमेन्ट विश्वास ता खाइदे कमेन्ट बाय राजनीति चलियाफो लोकरक कमेन्टिन अनेक परिवर्तन हेका लोकरकनि खानि कग्न एकमात्र बुइनो सानानि अब नंखा नि बिनि बुइबिन अंकब बिनि कमेन्ट नि बिसिंति न बिनि खानि कग्न साइदं ताबो चिने सोशल मीडिया जुगो लोकरक सोशल मीडिया तिन मलाई लयो सोशल मीडिया ने कक साइदं सोशल मीडिया तिन चिने लोकरक ब काहाम हामया नाहिलै तंगायो काय अबनि बागैना आं सानाने मुसुंगो जे थिनांगो जाहाते अमति कक्टा सादि बा अमति सामुंटा तांदि जेता जों निजेरान बिसिंगो थानचां तंलाय माने अब कागै थांतो अबर अमति सामुंग आंनानि कगिया गैता कैसा बसाका जे रिजाइन रिनानि कक समानि दिननि बिसिंगो रिजाइन कक नंगानि लिडारिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया बुबागारानो आं टुनि रिखा स्पीकर न सुइनो एड्रेस खाइनो सरिका बुबागारानि आनि लिडार आं बनो मा साइगेरानाय तारपरसे आं स्पीकर ने आरो थानाय बिनि परमिशन निखायसे ब आं थानाय निनि कक बाय रंजित देबबर्मा कोनो दिनो रिजिग्नेशन रिगला निनि कक बाय रंजित देबबर्मा चलिगला निनि कामान बाय चलिया एकमात्र बुबागारानि कक बाय आं बिनि कक बाय न चलियो ताबुसिक जरा एवं बुबागारानो प्रथम तुयै चिनि सनखलान हयते पद्मबिल जरा बनो पुइला से बिनि समय तलांगै जोंनो सिगां गखायो आदिनो नों बर आदिनो रामचन्द्रनगर नियम बर तं आदिनो बुबागारानो कासुनानि बागै लामाव अनेक षड़यंत्र खालायमानि किन्तु खायरागलिया तिनि नों मन्त्रि इंखा किन्तु नोंनि अनेक कथमा दङ जों जखनते बुबागारानि तैफांबाय जखनते ब कंग्रेस याकरि फायो बुबागारा तिप्रा ने कैसे एनजिओ खाइका आदिनो नों बुबागारानि याकरि थाङो नों आयन पेति तैसे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबागारा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि वो तिप्रा मथा तैसा पार्टी घोषणा खायो आप्रो नों तैसे फिरगै फाइका नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जानाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फेलेमानि इंगंलाय तंलाय फेलेमानि सिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबो रगनो सानाय नाय नों आबो रगनो पगै थाङो साल कलंमा आं साया अनेक किसु साना मुसुंपानो साया किन्तु ताबो आं सानानि बाध्य एवं आगामी दिनो सासिनाय अमनो कक ताई कैसा ककंखा डेभलपमेंट नि कगनो तयै ब अनेक किसु सानानै नायो आनरनि डेभलपमेंट न कासुनान बागै आनरनि पद्मबिलनि रेन्जानो ट्रान्सफार खाइबिने ट्लान थांका आनरस कैसा बरक बुरिनो रिरि फाइका सामुं तांगै मैया जों रेन्ज अफिस नि बागै हा सानका एग्रीकल्चर नि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनो ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्रि बाय बिन अफिस थांका बिन क्वार्टर थांका सामानि पानो अंगा नाय आगनाय हिने 3 मास टेन्डार मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया आबनि बागैनो कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्मबिल ब्लक नि आन्दार सामुं थांनाय रंनो आनर साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कायसा स्कुल टीचार लेबोरेटरी नि अब बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांगा नानुंगिया खरकसा टीचार न तिरि फाइका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं
ang saiman omorokno saya kintu omorok saya development kaham dofani kaham sakakai joto jagana no जों खायनानै नांगौ जत जागाना डेभलपमेन्ट उठुन अमनो ताई खरकचा हाफ मन्त्री साउका तमो रिजिग्नेशन बुबागारान थाने नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगौ नों सानन नंगिया आं स्पीकर थाने सैत्रां आं स्पीकर नि थान आं जे सिति सैत्रांमोन नों नुखा ना नायखेन आं साम थाने सिति सैख्या नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईपीएफ तिनि याकरि नों रिजिग्नेशन रिप्रो नोंनि बॉस एनसी देवबर्मन सा साइया नों तो साइया नों तो विश्वासघात नोंनि पार्टीनि बॉस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी ओ जॉइन खायनान लायखा नोंनि कंडीशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागरा बे मालाय फैका बुबागरा फै मालाय फैयै नों कंडीशन दियो आरो फायो मंत्री मारि नै हने बुबागरा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अदिना कासा मिनिस्टारनि आन्दारो से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों एसेम्बली रगो थांगरे गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नखा खाइरगो अमरकनि तेबो सालान थांकाकाय आं गोबां मा साइमानो आं साइकला सुतरां अमतिरो ना नोंया कग्रंनो जों सालाया थांमानसो मंखा बुको कगनो जों जत साया तंमानो आसेगनो काहाम तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मूवमेंट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मंत्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन दंखा नोटिफिकेशन तम सैजाक दं नर परिदा नायखा डीएम नि रुल्स तम एसपी नि रुल्स तम चीफ सेक्रेटरी नि रुल्स तम डीएम डीजी नि रुल्स तम आसाम राइफल नि रुल्स तम बीएसएफ नि रुल्स तम न परिदा नायखा नरक सावो बो साइसुं माया साइसुं आं खायनानै आं लगे बरक नुया न যারা জনগণ বাই নির্বাচিত হইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড় গিয়া দিবা বরখে বড় গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों टाइम खायमानानै लोकनो सलामो लोकनो ताइसा बनबत उस्तारि खलाय तिखलाय रहरो बसकां साबिस निर्वाचन फाइ दं नेनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाब करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुग दि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरक कग्रक साया तंखाय न चाव बयस थांखा निनि अ बयस नों अनेक किसु दंगो दं निनि अनेक किसु सानान थांखा आं साइमानो आं आबरक सागला आबो जता सब समय यूट्यूब रगो फाइ दं आबरक बुइ नुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बुइ दं आबोनि बागै जों खूब लासियो निन आमति तंमुं रंनो नुगै बुइबाय अ बरा बयस नों आमति हिनजागै दं निनि बिहिक दं निनि बुसा दं नों लासिया फानो निनि बुसा नि बिहिक संग्र लासि जाग बायो सुतरां आबरक न सानानि थिगिया काय ते कैसा ककंखा अर कक दं तेबो जों ताबो जे सबा खालाय दंमोनि मनो तांगै चिनि बिसिंगो जों फेलाय दं म जेहेतु तिप्रामथा दाबि खालाय तुपमानिया म बीजेपी दाबि खाय तुमानिया म कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ दाबि खाय तुमाया म केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई साइरिखा जे टाइम फ्रेम खाई साइरिखा 30 दिन बिसिंगो म मा खायनाय हने फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजि माया कते 30 दिन बारि थाने अमतिखे म जत दिन पर्यन्त तंनाय अंग खाने तिनि सावो नोंदा म पुइला खाइबा नोंदा साइमानबा नों ककबैदा केंद्र सरकार चलि आनि ककबै चलिया तिनि 2017 बो अमति नोटिफिकेशन फाइका खलबुइ तंजाव केब साइमिया 2021 ता कैसा नोटिफिकेशन उखा नर साइदामा अब नर साइमिया अब नंग थानि कपि करे आं कपि कलेक्शन खाइनाका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 ने होते आनो चिति रहजाका अ कपि रो सुतरां लासिनानि करे नकटांगन लासि तंबा अ नोटिफिकेशन कपि आनो सानाबा आं कपि रि रहरानि जेरस खायो अ परिगरे दि नोटिफिकेशन तम सिका हा कैसा एमडीसी साका तम हे
20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री साख्लाय रेखा अरनि इलिगेल माइग्रेंट नायथ तिख्लायनानै बनो तिख्लाय रहनानै 20 जून फायाखौ माननीय एमडीसी 20 जून फायाखौ 20 जून अनेक साल को आरो माननीय स्वराष्ट्र मंत्री घोषणारिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से नोटिफिकेशन तिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बयबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पुष्प बंतफ्रो नों कासुइमा के कटक सरै थैनानै हनै आं आफ्रो पुष्प बंतनि आंदोलन किन्तु आं नखया आं कया शुद्ध बुबागारा न इनको मेसेज रहमान बागै आं दुई बार नायमानि परेव आं मिनिस्टार बे कक साका बुति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाका आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखाने बो लुपा लुपा ओ लुपा लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनकाना हनै जुब नेता बा आंदोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रंनो तै खाइका तिनी लामा कसारमा जरा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया तिनी तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागरानो लासिमुं रिमानि बुबागरानो जस्टिस हनै अनेक जायगा तालारि लेखा तारपरे उंलिया चिनी खरकसा बरम गनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं लायखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपर 7 दिन नि प्रेस मीट खाइयै अल्टरनेटिव बेका 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बनो नय देखाय एमन कि बनो शुद्ध नर्मा ट्रांसफर खाइमा बिसिमुंगिया बनो सस्पेंशन सिमा खलायसिनाय आमते कासे हुमकिरवै प्रेस मीट दि दिखा तिनिखाय तिन 7 दिन लाइथांगा तिनी प्राय 12-14 दिन नुगै दं ताम खाइया खाइमालेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट बा आंदोलन खाइ तंबले अमो जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन सम्पर्के कक्टमारक माने चिठी रक माने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खाया रंजित देव बर्मा चिरक खकानाबले कोन MLA MDC रक ताबसो पइन्द खरांथि जायने कोन मिनिस्टार खरांथि जायने मिनिस्टार नरक तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार BJP नि बतंगो IPF तिनि बतंगो अब जतन नि हेनो श्रुति प्रामथानि मिनिस्टार न हिया खानांग ने कक्रै येम रंग हिनका सिरिं टंग ताम खाइका थानाय नरक 4-5 बोसोर काता तिं टंग ताम खाइका खरकसा MDC साव निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरि मान हंकाय निनि कक से खनाय मान हंकाय TTADC नि डायरेक्ट फान ताइपरे से इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट एडिसी नि चाबजे yang tomana nang kaisa soi rekhana उपाय बले आरे बुका नन जनगण नेताम नि बागे MDC संखाबा निनि पेट टंबले नन पेट नि असुख स्तमने मालिक खारिका अबो बा नंग लासिना से क्लाइबले आं फर खालिया आं बुमुक पेरलिया हिनि खिरक सिरमा से क्लाइबले अबोनि जबा नन 2026 ओ गोलागातिनि बरर रिना नासिं लाइजा मुइतो नारक दे कक चाखवा सावै बरन मनेरि मानाना किन्तु लोको आबो बाय सन्तुष्ट गया आबोनि जवाब नों मानाना ठीक समय ताइ खरकसा साका MLA ताम साका आं नाकि मेचुर दुनिया खोपो मेचुर दुंनायना आं नुखा पार्टीनि डिसिप्लिन अनेक कक साका 1967 सननि सिमि नाकि एक बांग्लादेश नि बरन रिख्लायनानि आन्दोलन खाय फैकापो 1967 सन ओ MLA आदा से नang साइमिया एमनकि बुफासंदा काइजा खाना आबो बखे सन्देह दं सुतरां औ 1967 सन तिउजे सासै फुरनसिमि ओ जे इलीगल माइग्रेंट रिख्लायना विदेशी वितरण चाइ हिनै जे स्लोगान नि माने आप्रो नङा आसे कानि बाउसंका काइजा खां साइमिया नङाबो सिगां खबर नाय नागादि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नang सावै आनो गियान न नंया आं साइमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हास्तिनि जत बडरन जों जुदि थानसा नाय तंखां जाकाय अ थानसाओ जोंचिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लैग बाय जों लुकुनो थानसा खाइमिया जेतु म नेशनल इशू जों नेशनल फ्लैग दैनो लुकुनो थानसा मा खाइनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थांगै रेली खायो
Council of Tiprasa Hoda, Joto Dopani Borok, Joto Ungoni Borok, Joto Nar Pavika, Rasnatik Dolni Borok, Paika, Michelo, Wati Shek Shek, Sing Himka, Chira Kogleka, illegal migrant no, that can I took Gui, Mati Klainai, Born Bong Hav Ma Pirognai, detention came Matangnai, special tax put Matangnai. Kay Aboni Bagan Ang Sanai, the Agami Dino Zate among Kuno Coctas Haladi, among Kuno Cock, hard to Najat and Coctas Haladi, personal attack Haladi. Tamni Kakai, personal attack and Kakai, Abo Onek Kisung with Tanglayu, Onek Sinibukawa Hart Nolay, some Onek Kisung Layman, Susan Aborok, Unkona Nanja, Centabu, Tiprasarok by Chin Bukago, Nasikaiton, Chin Dofani Bororo, Sentamo Kaino Kaya, Chin Buskango Bubagaratong, Bubagaran Tidulma by Sing Tabugo, Tansang Laymatong. Agi Onek regional party inka, Kaglay Tanglay Kakabang Makaklayman Laibumatong. Kintu Bubagaran tini supojanto tei duli tongko Bubagaro dudi opati wakering kai opati boklono tukura kai ni kai tham umui thangam sutorang jeng nijeran bisingo wansungna ni jara paikya wansugdi jotona na angsao sabo sekang khaikya sabo ulo khaikya abon kogya hoyto ang sekang khaikya na andolon nor kisa uklok nokorka tobe mo kaisa ang tini proud ken ma sanai Ronjit Deborma chiro khongman ulono Tini joto jaga na kafrai man akhlai bekha. Amti khaye khoroksa na target khaye kului Tiprasani judi hamkareng tangkai Ronjit Deborma no kulan na Ronjit Deborma rasnaitik hoite no nokori thanai rasnaitik khaigala norok khaidi. Kintu norok maya nijini sattoni bagai simino norok judi kok sai tangkai Ronjit Deborma aron no tongnai rasniti wor no tongnai. Rasniti wang phainani musung maya. Kintu baik dongai Bubagara no tubi peka. Bufurun simiseng ko kaka. NRC case furun simi. Jini boram ganang bikerang kola no sawo. Ronji jeng dilio thanglai na nangane nei. Bubagara nongo ang thangu. Asumay khub kothin poristiti rang puisarong. Haipano jini jarai rok. Ano jara hamjangnai rok. Borok 500, 200, 300 kai thumui ano dilio rok. Amti din onek thangka parongui phaikya. Taufano tinisik point lori yako. Ani laibo onek kisu ang goti peka. Onek kisu lorai kai peka. Ano aborong experience ro sanani nanya. Laibo mo onek kisu tong. Sutrang ang jotono no sanai paithak painani sekang. Jeng jotono thansakai baskang ma ko ngone. Chin sabaw lukorong timang konai. Omono pathoko ang bai ja onana MLA minister ongni. Borok party ni flag no teye borok o sobano nukona khai party ni kok sawi sing age party ni flag teye kebang ma sobang kha o bidesi bitaran আন্দোলন যুব সমিতি নামলং kha 1950 সন থেকে বিদেশি বিতরণ করতে হবে ইনার লাইন পারমিনি দাবি তিসাকা হ্যাঁ স্বশাসিত রাজ্যনি দাবি তিসাকা কিন্তু পার্টি নকয়া তেলেঙ্গানা যখন রাজ্যনি দাবি খাইপ্রো বিজেপি নি এমপি মিনিস্টার Congress ni minister kiye botong joton resign ne bika Telangana rajyo ni ja ancholik dolok joton resign ni bai thansa ka nokholai sutrang o illegal migrant no naituk tiklai tiniobo jeng jotono o rasnaitik no pogui o flag ti laima no pogui jeng bahai kai kaisa platform of phaiman obose jeng ma saitok nanai o abon bagi no Ronjit Deborno saitogui tongo kobangma chini civil society bai kok sawi tongo Kai sutrang buskang ni chalo o andolon thagya o andolon choli no tangnai lukurok na hamjangma mama bai sini bakhate bos phanmangka jengte bos rangka buskang ni chalo jengte bo krak andolon ni bagai jeng tiarang tongo tini council of Tiprasa hoda je andolon khaikya wati manjagai amo kaisa tini Bishondra Mono laibu mangui tongane asek bororok tini phailai wati manjakte tei illegal migrant rongno Bangladeshi rongno reclainan je slogan ni mani mo taisakai norong dijeno nukan bibono chini media tei tai ang bisi koglok liya norok jotona kaham tongdi ang taisa paithago omono koinai jahate kebo kaisa ta not attack ta khailedi personal attack khaile kai onek hard tongo oboseng bokhaw bai mani nai meya jeng khorsa no khoma khalai malaya wamti ing thango Ini ang sana musingya
अनेक कौन मा साका आनी फैमिली तम दुस खाइका आनी बसा खरकसा तंगो बोरै बतम दुस खाइकाने बिन कौन तुमना नाखाना आनी बाबू बुरा 85 बছর बिन कौन तांग तुमना नाखाना आनी ताको बको तम अपराध खाई तिनी मीडिया वो साजा खाना तम खाइकाने नखुंनि बरर आबुन बगन सानाय थिनांगो जाहाते अमति सालायाते अरन मुथांना नुंथन अमति सालायमानि आं नायो अमति कक जों रुजु सालायमानि पार्सोनेल अटेक खालायमानि मथाकटन अमसक्ति नंसितु दिनै आंनि फेसबुक लाय जतननो हामबाय।